Izgubila sam jedan zub, bio mi je imala sam krunicu i pala mi je i trebala sam na brzinu nekoga doktora naći, pošto stanujem u Francuskoj ne mogu odmah dobiti termin, to je bilo malo teža stvar, tako da sam poznam nekoga ovdje i onda sam pitala je li moguće da mi ovdje to brzo naprave i bilo je super. Super sam, oduševljena sam, super je, sve je lijepo, moderno, čisto, to je za mene jako važno da je čisto, pogotovo kod doktora i zubara, recepcija, stalno osmijeh, super, asistenti, čujte, nemam što reći, a doktorica za 5. Odmah kad dođem kući, odmah svima ću reći da je super, da mogu odmah doći, avion im plaćam, pogledajte kak je super ovdje, nema uopće problema.